loron dia maluk sira hasor malu faleho ami iha programa editorial. Adesan bem programa editorial se fosai konaba conteúdo husi publicação editorial iha jornal STL nomos informação nebe jornalista STL recolha no publica ona iha jornal STL edição quinta lorong sanulu resingen fulan fevereiro tinan rehun rua nulu resin tolu. I editorial iha publicação jornal STL ohingnian kolia konaba kampanye politika atau eduka militante. Ia tu hatene kalian conteúdo husi editorial idane marca una presença iha studio editor jornal STL Mikael Malimau. Loron dia. Dia kihane iha publikação editorial iha jornal STL ohingnian kolia konaba kampanye politika atau eduka militante. Conteúdo husi editorial idane oisa. Dia conteúdo husi editorial nebe publica ohin loron STL ohin loron loron quinta bulan Febrero tinan 2023. Ita hoto hatene katak tinan idane tinan 2023 Timor Leste tamaona tinan politik. Tinan politik. Ita hatene mos iha loron segunda dia 13 tinan 2023 itanya naik presidente Ramos Horta dekretana data elisaun ne monulos iha loron domingo loron 20 tinan bulan Mayu tinan 2023 idane katak ema hoto iha loron idane iha loron binti unne depois sira ba misa oto sira usa sirene direto atau po votos ba partido ka ema sirene be atau po piar ba sira para ukun tinan 5 ba oin. Relacionado titulu kampanye politika atau eduka militante. Ita katanya kata bain hira presiden dekretana loron data elisaun. Ne organ electoral CNE o estamos preparando atau hasaimos data kalendario atau kampanyenya. Ihane saya mak ami atau hatete hatudo iha editorial ohine tambah realidade hatudo katak iha elisaun tinan hirak liuba elisaun presidente presidensial elisaun parlamentar nebe laona iha tinan hirak liuba ne hatudo katak buat barak mak akontese iha kampanye ya bain hira partido ida kampanye iha trenu sira lori programa maibe iha neba sira konta mak historia pasadunian ya konta historia pasadunian trata malo leader idane insulto malo nebe hansa lahat tudu buat nebe diak insama ka elisaune lao hodiak. Depois yanemos ami hakar hatete ba partido politik sira nebe aban bairua atau halau kampanye halau siranya kampanye ba pobu sira ia distrito munisipio siranya kampanye ne programa nebe sira lori ne tengki programa nebe atau eduka siranya militante ya laos siranya programane atau hamanas ka atau soran joven de perpoka joven irane atau baku malu atau kriya violencia nilai tambah realidade hatudu ona elisaun hirak nebe liona ne hatudu ona buat lubuk ida violasaun trata malu insulta malu ne acontece ita hakara kampanye ida maine buat sirane labela acontece ona buat jalan labela aconteciona. Tambahnya maka partido politik sira, partai lilu partido politik sira nebe ia asento parlamentar ia sirenya representante deputado senator ia Parlamento Nasional
sira tengki halo plano ida dia. Halo plano ida dia. Lori dejino programane para banhira sira tun sira halau kampanye ida nebe atau eduka siranya militante atau educamos itanya elitor sira povo sira o insama sira comprende konava politika konava demokrasia nebe laona ia itanya railaran tamane editorial ohine ami hakarak ansam pohanoin ida ba itanya partido politik sira nebe atau agora sira halo ana perpalsaun dezenu ana sirene programa o insama sirene programane dezenu dan media programane be atau eduka sirene militante educamos povo nebe atau pos sirene votos depois além de sira hato sirene apresenta sirene programa ida nebe atau educa militante siramos tenki apresenta sirene figura sirene hanya partido politik idane aminya figura mak idane povo sira hareba idane nia iha capacidade kalai emane iha experiência kalai nebe povo bele hatene tambah sira apresenta ona siranya figura idane be atau ukun tinan 5 oin mai idanemos ami sita iha aminya editorialne para kampanye ida nebe atau halau dadaune laos atau konta historia pasarune buatnya liona agora ita tinan ruan ulu resin ona ita itanya independensia restaura itanya independensia itanya hanoine baoin ona laos ita bakotuk bebek ita laos itanya hanoine bakotuk bebek ita konta mak itanya historia pasado sirane ita trata malu insulta malu buat sirane tegi ita haminus na sebele karik label iha ona ida ne maka editorial ohinianne ami publika ya STL atau ansam po hanoin aminya hanoin ida aminya opinion ida ba itanya partido politik sira pa militante sira pa povo sira nebe atau usa sira ne direito exerce sira ne direito atau hili ema nebe merece atau ukun tinan 5 ini hanoin editorial ohine ninya sentido makidane yang também temos citando para mekanismo que ciclo eleição importante pada nação tambah além de hili representante povo batinan 5 mas be povo mos bele zulga partido nebe durante ne ukun la halo buat dia ba povo lili kona ba desenvolvimento nemos editorial ohinian dia kira nema conteúdo husi editorial ohinian ita hakat fali ba informação nebe jornal STL publica hanesan bai jornal STL ia pagina sa dulu resen rua honia rubrika oi ita hahu ia pagina dahuluk niang hen bai informação nen primeiro maka padre Locatelli crítica política fahe osang. Tu irmai Parlamento Nasional estende mandato komisario CAC la iha konsensus. Ida tang makhakoi subar Rosalinda iha tos larang. No tu irmai governo la ta orçamento ba Saudi. Horta preocupa ho facilidade iha Hospital Nasional Guido Valadares. No ida tang maka Riando la iha Sinal Morris Antistam Hospital. No continua buka Orlando. No ikusliu iha pazina primeiro niang maka orçamento FFDTL hareba situação. Neiha ensera exercício syaratnya. Dia kiha neiha pazina dahuluk nih informasi importante ida saya headline maka Padre Locatelli kritika politika fahe osak. Tambah sama redação estel hili titulo ida saya headline ya pagina dahuluk nih. Dia redação poti titulo ida nih saya headline news tambah durante ini ita tu atene kata iha polemika progetto programma governo pahe osan atus rua ba itanya povo sira famiglia umakain sepi famiglia sira nebe sira Simona balu sedok simu depois idatan programa ida sesta bajika iha notisia idene notisia headline news ohine Padre Locatelli ne ninya kritika konava programa ruane.
Program baruannya hansan pohanuin ba gubernu atau muda Laos atau buatnya Laos atau label halau ya. Tambah gubernu halau ne tahunnya objektif ide ne dia ya. Tambah buatnya halau keliurona, pobu masimu osanona kalau osannya gasta utona. Depois program ada sesta bajikane tuir padre lokateline dia programa ide ni hansang gubernur fahaya rebusado rebusado hansang permen ide Balawarik sira. Considera ide ni hansang rebusado balawarik sira honinya dulu saune semana ide deit. Ide ni maka padre lokateli kritika saya gubernurnya desejauh ida politik ida fahaya osanne. Depois ia nemo saya padre lokateli po hansan Hanoi ba partido politik sira po Tomak tambah leader sira lilu ba Timor Leste nebe ikan sa religion ida be 90% sa religion Katolika nebe itanya piarne meti ya nemo sa pare lokateli po Hanoin ba itanya leader sira ba joven sira nebe hamosu completo violação oin nebe pada lokatel dehan hansane masira hansane masira nebe Hanoin atau halo buat nebe ladia ne masira nebe la basic ba igreja ya lava misa la basic ba igreja nebe diabune tama sira ne kakuta ka atau oin sama sira Hanoin atela dei ida ne maka pada lokatel po Hanoin pada nemos po Hanoin ba partido politik sira bain hira halau sirenya kampanye karik pa kampanye ida nebe atu eduka povo educamos siranya militante sira depois sira mas tem que apresenta siranya figura nebe atu ukun ba tinan lima oin mai ya nebe ihane padre lokatelimos po hansan soluson ida ba itanya gubernu oin sama idane muda ba program seluk hansan po kreditu ba itanya po busira para lo ke campo servicio sira bele halo programa ida grupo kultur agrikulturanian depois buatnya bele sustentasi dan Morris Londonnya. Ida ni mak itanya padre lokateli kritika. Neng kritiknya buat babain, buat normal. Politik lain sirane tengki simu ida buat kritiknya. Quando lakoi atau kritika label saya leader. Leadernya tengki simu kritika. Simu kritika mak bele hadiah onnya programa onnya oin sama program pelani sirane tamane mak oke oin loron pada lokateli hansan loke ona kritik ya ida mes kritik ya ida nebe konstruktif Laos kritik ya ida atau hatun hamono hatun ne Laos mai ben ya podalan gubernu bele muda sirane programa Pai osan sesta bajikane muda ba on sama ka gubernu po kreditu ba itanya po busira para sira bela kriarasi kampus ribisu bele sustenta sirenya Morris Londonnya sentido titulo idane atau po Hanoin ba idane los ita tadi kata figura padre lokatele nemos Laos figura dan beke poing mak narsera mebe amu lokatele mos halau kenar kleur missionari kleur iha Timor Leste lidi iha fatumaka ne bai ha bokau dia kida ne maka informasi iha pa zina dahulu nian ita hakat faliba pa zina darua konya rubrika politika nolei ihan vamos iha informasi 5 primeiro maka presidente republika la iha kompetensia veta lei eleitoral turmai reconhece militar 75. Ida tang negosiação Greater Sunrise lau tuir Tratado Tassi Timor. No ida tang participação cidadão e eleição parlamentar. No ikus lium povo sai sasin ba governo nia sucesso.
dia kene iha pazina daruak nia kene titul informasi ida maka Presidente Republika la iha kompetensia veta lei electoral. I titul idane oinsa editor. Titolo idane Presidente della Repubblica la competenza beta lei elettorale. Lei elettorale itanya deputado sida ya Parlamento Nasional aprovana. Neve harukauna ba itanya na Presidente atau promulga. Neve na Presidente ne dehan hau la ya kompetensi atau beta lei elettorale ita atene katak iya na Presiden sida ulukne tinan lima liuba dal rumah lei rumah nebe parlament itene Parlamento Nasional aprovana mai beto ya nai presiden ne beta file ya tamane haunoin ya saida maka ohin STL publikane atau patene presidennya inisiatif ida dia nia hatete duni la nia la iha kompetensia atau beta lei elettorale nebe Parlamento aprovana makne ona dan idane maka sentido osi titolo ida ohin ami publika ya jurnal STL. Mai bedi si sang hotu depende Bapak Presidente Republika ya. Si. Karik ni hari lainnya se bele hadiah buat rumah dia behalo. Dia kita ne maka informasi yang apa zina daruak ne kita hakat fali Bapak zina datolu honia rubrika sidadi no krimi. Yang vamos informasi yang lubu kita primeiro maka governo autoriza obra estrada Watulari lai Sorulai. Turmai ex-MOP cumprir notificação CAG. Datang mak tempona estabelece Tribunal Supremo Justiça. Tuirtang mai caso abuso sexual ba minoridade, porta-voz Pentel sidak simu informação. Idatang chefe suku kamia concorda UKL A+. Tuirtang ikusliu maka EBC momenta hanorin disiplina de esporto. Dia que a página da tolunya informação importante ida maka governo autoriza obra estrada Watulari lai Sorelai. Tambah sama kredação estel hili titulu idane sa headline ya página da tolu. Dia rada sound poti titolo idane governo autoriza obra estrada Watulari lai Sorelai. Hawa karak hatete katak Timor Leste tinan ruan ulona restoraninya Independencia. Tinan ruan ulona governo tinan lima troka ya governo ida nebe ukun siranya programa atau halo estrada buat siratu nebe infrastrukturnya mai be iya tinan ruan dulu ona hare kata kau mos hare rasi ke estrada ida si partai Baukau to Watulari to Watu Kerbau Liga bah Ilomar to Lautem Los Palos ne estrada ida ita beledehan mambanya liangkari kasihan ya mambanya lain liangkari kasihan nebe ita agredese ba mop nebe agora hanoin ona atau halo daun ona estrada ne depois ita agredese mos ba itanya mop ministeri ida nebe toma kontak ona ba estrada ne loron rualiuba ponte buanurak ponte Raimundo Mera mos komesa loke ona nune movimento si povo si Watu Kerbau, Watulari, Mai Fikeke, Liga Babakau ne movimento lancar lancar normal ana. Nebe Hanoin ka programa ida nebe si governo konstitusional da Walunian nebe lidera itanya membuat tarumatan ruakne dia maske siranya mandato atau hotu ona mai be sira hatu duni sira halau duni sirane programa Sira esforço duni sirane programa halo dalan tambah ia pulan hirak liuba itenya mau buat premier minister tarmatan longo kuatenya ona katak nya hakara ka dalan sirane halo hotu antes elisam ya elisam besikona nebe ita agredese tambah agora halo daun ona dalan osi partai Baukau Oso Tama Fikeke Watulari to Watu Kerbau depois ita hatene kataka ia bulan April Mai loron binti de April tinan 2023
nebe sei mosu se acontece natureza gerhana Eclipse. matahari eclipse solar nebe acontece ya timur ema barat mak sei Magkarak mahere. ba fikeke lilu ba beaco nebe unsama ka gubernu halo dalan ne dia hodinune ita promove itanya produk lokal sirane itanya potensial sirane be iya timur lani ita promove ba ema sirane be ema sirane be sirane mai tofike ke tamba durante ne sira mai det ya dili sira sedok ba poho sirane agora ta bulan April Mai ini sira hakar atau ba insama ka gubernu nya plano halo estrada dia kalau perpaksaan nebe dia para itenya turista sira nebe turista barak maksai mai sira karak akompanya perito sira nebe karak akompanya atau hare direttamente acontecimento ne tambah eclipse eclipse solarne tinan atau sidang poin akon segala ya. Narang kata kita silane layat ya. Tamtina atau sidane itenya idane la tina. Idane noticia idane hoti tilene hatu si hatu nia sintidune atau bane ba. E além de promover itene produto lokal, problema estrada mos, sai preocupação comunidade Sernanliu e município. Tambah tu agora estrada barak maksayat nebe ho governo autoriza obra estrada watular ini significa kata governo mesti atenção na ba problema estrada di area rural. Dia kita nemaka informasi yang pazina da tolunia kita hakat fali ba pazina da hat honia rubrika educação no maniora. Ihan vamos ya informasi lu bukida primeiro maka husu acelera estatuto professor contrato ba permanente. Tu irmai padre Locatelli, escola Uaimanu Boela Suzeretaka. Ida tamak EBF Bocolelo husu aumenta professores. Tu irmai Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, o Banco Mandiri, capacita diretor EBF ou EBC Sira. E os lima estudante menos bebê, Escola Técnico Vocacional Rua iha Bobonaru husu reconverte. Dia iha pazina dahat niang ho nia rubrika educação no maniora iha título informação ida makulia kona ba husu acelera lalaiska estatuto professor contrato ba permanente. E título ida ne atu dihan saida ba publiko no mos leitores sira. Título ini nia sintidune atau poatene ba itenya governo ba pobutoma kata ka papel profesor sirane importante tebes tambah ema ida atau matenek ema ida atau sai leader ne lihusi profesor sirane liman siramak fai sirane matenek siramak unsamak ema ne bele matenek tambah ne maka husu Ministério Educação, Juventude e Desporto ne husu atau governo acelera siriane be agora bisa procesualize statuto professor contratado ne ba statuto permanente idane mak sentido noticia idane be atu idane tambah itu atene kada ka profesor ne sirenya papel kenar ne importante tebes tambah ita siranya uang sira nebe agora poin seki sira tama sekolah sira nebe tama sekolah ona sira nebe ia profesor siranya 5 profesor siranya makanori unsa mak sira matenek ema ida atau saya leader mos tengki liu si profesor tamane maka noticia idane importante tebes atau pohanoin ba kenar nebe importante husi profesor siranya. E ita tene kata número professor contratado nomos professor voluntário ya ita ni nasaune número as tebes. Espera kata Ministério da Educação bele tau la laisa atenção ba estatuto professor sirakne. Dia kida nema ke informasi ya pazina da hatnian ita hakat fali ba pazina da 5 honia rubrika Saudi. Yan vamos ya informasi lu bukida primeiro maka brak apoio presidente hadia problema nutrição. Turma Hospital Nacional Guido Valadares recolhe receitas miliang tol nulu resin rua atau sia resi. No datang maka HRO resista bebe rua nulu resin rua lakon vida tambah tar di bawah fasilitas Saudi. No ikus limak servisu Saudi ko valima resista pasyente HIV sida na rua mate. Dia kihane iha pazina Saudi ne informasi ida maka brak apoio presidente República hadia problema nutrição. E tambah sama kredação estel hili titulir ne sahiat lain ya pazina Saudi.
dia ke redasaun publika titulu idane berakne organisasi internasional ida nebe siranya kenar atau oinsamak sira hadiah emak kiak sira ya nebe ekonomi ini ekonomi ladun dia sira hakara ka po apoyo po ajuda baitanya po busira liu si naik presidente liu atau hadiah nutrisaun ya nutrisaun ita tu hatene kata ka numero nutrisaun emane be mal nutrisaun ya itanya timorne nina numero ne astep teves Prosentu hatu kore sing hita. oin sama ka nina numero ne bele hamenus be tamane maka naik presiden mo sa naklok ke nya hormatan ba organisasi internasional sira bele po apoyo bele po apoyo ba po Timor Leste lilu ba sira nebe mal nutrisaun nebe ita agradece ba organisasi internasional sira itene parceru sira nebe durante ne po na apoyo ba hadiah area oin ya area oin saudenian ekonomi politika agrikultura edukasaun no selektian ita espera katakan hosiranya azudane ita bele itanya pobune bele Morris baon ni hodia kan idane maka titulu idane atau nia sintulunya hatu dua idane ya Dia kene ya Presidente da República coordena serviço mútuo com a Organização Internacional Asian Region and Humanitarian Program ka BRAC. Dia kira nema ke informação ya página da Alemanha kita hakat fali ba página da neng honia rubrica economia. Ihana vamos ya informação lubu kida primeiro maka Estado tem que intervém preço combustível. Tu irmai independência tinan ruanul resin economia na fatin desorganizado. Ida tang makrau lemos o parceiro se investe minarai. Tu irmai CNRT encontro o representante IMF no Banco Mundial. Ikus liu maka feto sucesso iha vida economia. Dia que a página economia yang informação ida maka Estado tem que intervém preço combustível. E título ni nantian seda, editor. Dia ka titulu ida hotia Estado tem que intervém preço combustível. Ne hatu kata ia bulan hirak liuba bulan Janeiro haulah salah bulan Janeiro ita emahoto hak podak ya emahoto perkupa bain hira minahoto ya bain hira minahoto nebe emahoto ini perkupasan konaba preso ko kakomestana agora minahoto ne kompanya nebe operasi mina ba Timor Leste ne ansa Pertamina Internasional ho itu sira resolve ona maibe agora sira hasaetan folin ya folin presu ko kombustibel idane makan sa ema ladun kontenti ho presiden tamane ma kosi organisasi ida nebe tane konsumenerne sira husu ba gubernumos tengki interven ba tengki halo intervenção ba presu sirane para presu ini normal la bela del repente hasaedane idane makato titulu de idane atau ninya sentido qual idane e dal Roma ita hare kata companhia sirane be que fornece mina hasai preço sem razão. Iya. Dia kita nem maka informação ya página ekonomi yang kita hakat fali ba página tuirmai página hitu honia rubrica desporto. Yan ba desporto nacional ida quando ba atleta Teofilo continua halo preparação rutina. Atleta ne nia continua halo preparação rutina hode hein competição ASEAN para Games nebe maksa realizei ha Kamboja tinang ida ne. Dia kita hakat fali ba página ada walu página bahasa tuirmai página sia honia rubrica opinião. Itu irtang mai página sanulu honia rubrica geral. Hene bai a informação rua. Primeiro maka komisario PNTL phone depende ba governo. Itu irmai mira dana prere iha mudança negócio tamba iade. No ita haka fal ba página sanulu resing ida honia rubrica continuação. No ikusliu página sanulu resing rua honia rubrica figura. Hene bai a figura nasional ida Madalena da Silva Mendes. Belekiak bari kusoing la belekiak ba edukação. Ihane Madalena faheni ni experiência Morris nia niliuba kona ba edukação kata
belekiak bari kusoi itania ri kusoi laiha mai bela belekiak ba edukasaun tambah edukasaun importante edukasaun mak bele muda itania futuro dia kidane maka informasi nebe maka jurnal STL publika bamaluk sira nebe maka karak hatene klian kunti udu husi titu hirak nebe maka oheng ami fosayona bele asesu iha jurnal STL imaluk sira idane maka programa editorial ba disanguhin husi studio hau Zefa Parada hamutu ko ekipa nebe servisu atau brigada i loron dia